Ya nguhaye ikaze kuri Kigali The Thriller Talks Entertainment. Nk'uko mubizi, nk'uko musanzwe mumenyereye, ni amakuru y'ibyamamare tuba tuje kubagezaho, dore ko ari byinshi biri kugenda bivugwa hirya no hino, aho ibyamamare byinshi kabisa biba biri kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo natwe tuba tugenda tuvugaho, kugira ngo ugende umenya amakuru y'icyamamare wikundira, cyangwa se y'umuntu runaka uba ukunda, dore ko cyane cyane twibanda ku bahanzi cyangwa se ku basitari bamaze gufata izina hano mu Rwanda. Nibo tugarukaho cyane cyane. Ni ukuvuga ngo tugarutse n'uyu mukobwa wanyu ngo ni Aline Sano, ariko gatoya turaza kwitsa no kuwo bita Zeo Trap cyangwa se ZEO nk'uko bamwe bakunda kumwita. So mpereye rero kuri Aline Sano. Aline Sano yasohoye indirimbo nimugoroba, ariko ukuntu iri gustreaminga cyangwa se ukuntu views zayo ziri kwiyongera ntabwo bisanzwe. Abantu bamwe bari kugenda bavuga ko uyu Aline Sano yaba yaguze views. Ibi bintu nibyo cyangwa se sibyo? Nibyo tugiye kugarukaho kugira ngo nkwereke buryo ki ibi bintu bishobora kuba ari byo ku ruhande rumwe, ndetse no ku rundi ruhande rakubwira buryo ki bidashoboka, bitewe n'uko n'impamvu zigiye zitandukanye turi buze kuba tugarukaho. So ni ukuvuga ngo uyu Aline Sano nk'uko bigaragara kabisa, biri kugaragara ko ku ruhande rumwe bishoboka ko yaba yaguze views. Reka bino bintu wenda ureke kuntera amabuye, uretse kuntera amabuye kabisa, kuntera imijugujugu, nkwereke buryo ki ibi bintu bishobora kuba ari nabyo. Ni ukuvuga ngo witegereje neza kuri Aline Sano, urareba neza ukuntu izo views zimeze, ukuntu iri gustreaminga iyi ndirimbo. Hano hari mu gitondo kabisa, ubwo nafataga hano ga screenshot, ndetse nkwereke aho ngaho kuri comment. Ngira ngo views zirabona ko byari ibihumbi 319 547. Nibo bantu bari bamaze kwireba mu masaha 17. Ndetse nkweretse gatoya kuri comment, ngira ngo urareba ko comment ari comment 612, naho like zikaba ari ibihumbi 15. Ibi ngibi niko imibare iri kugenda igaragaza kabisa. Uribaza ngo kubera iki ngarutse kuri iyi mibare? Ni ukuvuga ngo views na comment ntaho bihuriye kabisa, ugereranyije n'ukuntu iyi ndirimbo iri gustreaminga cyane. Urebye ukuntu views ziri kuzamuka, ndetse iyi ndirimbo ntabwo yakabaye ifite comment zingana gutya, ifite views zingana gutya. Ntago ibi bintu bibaho, ntago bibaho kabisa. Ntago indirimbo ishobora kugira views ibihumbi 300 ngigire comment 612. Ni comment nkeya kabisa, ubundi ibi ntago bibaho. Ariko reba hano kuri ZEO cyangwa se Zeo Trap, umuntu utaguze views ukuntu biba bimeze. Ni ukuvuga ngo Zeo Trap, wenda nimba uri umukunzi wa Aline Sano kabisa, utanera imigeri, ibi bintu niko biri kugenda bigaragara. Ugira ngo uri kubona views za Zeo Trap ni ibihumbi 72 ugereranyije n'uyu Aline Sano. Dore ko Aline Sano yabigize ni mu masaha 17. Noneho uyu ZEO we indirimbo yari imaze umunsi umwe ifite ibihumbi 72, ndetse comment urabona nuko nguko nyine babimeze. Ni comment 1500. Urumva ko iyo uyirebye abantu benshi bamaze kuyireba gutya, ni ngombwa gutera comment, ngira ngo comment zigomba kujyana na views. Ngira ngo namwe kandi niko mubitekereza. Iyo indirimbo yarebwe cyane cyangwa se yakunzwe cyane, na comment ziba ziri hejuru. Ngira ngo uri kureba ukuntu izi comment za Aline Sano ari nkeya cyane kabisa ugereranyije na views. Ngira ngo akubye inshuro nyinshi uyu Zeo Trap mu bijyanye na views, ariko comment Zeo Trap nawe ari kugenda amurusha. Ngira ngo uri kugenda usobanukirwa neza uko ibintu biba bigiye bimeze. Ngira ngo iyi ni indirimbo ya Aline Sano bita Head, indirimbo yasohoye ku masaha nimugoroba kabisa, ndetse n'indirimbo nziza mu by'ukuri. Uyumvise indirimbo yagiye gukorera mu gihugu cya Kenya, ndetse abantu benshi nabonye bayishima bavuga ko iyi ndirimbo iri international, kuko yiganje mu rurimi rw'icyongereza cyane kandi iranabyinitse cyane. N'abana kandi nabonye nabo bayisangamo, dore ko ari indirimbo navuga ngo ni nziza muri rusange. Ariko nyine kuri iki ngiki kigendanye na views ndetse na comment, ahantu ntabwo mbyemera kabisa. Ntabwo mbyemera. Wenda mwicare namwe mu bisuzume kandi mu bitekerezo, murumva ko wenda reka nkwereke none aha ngaha izo ku ga screenshot nari maze gufata. Ngira ngo uri kubona ko views zamaze kuba ibihumbi 326. Hari hashize amasaha 22, hari amasaha 17. Reka nze mbikwereke.
urebe ukuntu rwose iri kugenda igeze aha ngaha, ikaba iri kuzamuka gakeya. Hano ni hano zari views 319,000. None nyuma y'amasaha ubwo nangaye n'amasaha 5, umbwira ukuntu indirimbo isi igenda gakeya nyine muri ubu buryo, kandi yari iri kugenda iguruka. Reba, ngira ngo uri kuyibona neza cyane tu, kandi indirimbo yagakwiye kuba noneho yarenze aha ngaha, ubwo iri mu bihumbi 4. Noneho na comment ziracyari ibihumbi 70, ibihumbi 710. So ibi bintu rero sinzi namwe uko mubitekereza, wenda nawe ufite uko ubitekereza, gusa wirinde kubifata nabi. Gusa ibi bintu biragaragara ko izi views ndetse na comment naho bihuriye. Nuza hano kuri ZEO cyangwa se uwo bita Zotrap, urahita ubona itandukaniro cyangwa se unasobanukirwe neza uko ibintu bigiye bihagaze tu. Reka nze nkwereke kuri Zotrap. Zotrap ngira ngo uri kubibona neza ko, reka nze mukwereke gatoya, kanze nkwereke Zotrap uko bigiye byifashe kabisa. Zotrap ngira urabona ko ari ibihumbi 72, comment ni ibihumbi ni 1,500. Ngira ngo urumva ko at least hano ho wabyumva kabisa, ariko hano kuri Renaissance ho wapi kabisa ntago mbyumva. Ubundi views nzima ni kuriya ziba zimeze. So ngira ngo mugende murebe n'indirimbo ya Zotrap, nayo yitwa Tamba. Ni indirimbo isa neza kabisa, ni indirimbo nziza mu by'ukuri. Nuyibona ukabona ni nziza, ushyiraho comment, unasharinge, ndetse n'iya Renaissance, byose mukomeze muyisupporting. Iki kintu gisa nk'igiseho nyine kiriho kize kuyivaho, kuko comment naho zihuriye na views. So nta bindi birenze rero, nta bindi birenze nenge kukubwira kwa gutangariza kano kantu tu, dore ko biba bigenda bivugwa byose, nta na kimwe macaka ko kigucika, bagira ngo byose ubimenyere ku murongo uko biba bigiye bihagaze muri rusange. So nta bindi birenze rero, amakuru y'abasitariyo nakagaruka, kandi subscribe nimba wanyuzwe kabisa. Amakuru y'abasitariyo nakagaruka. Murakoze cyane rero, naha mukanya.